Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze mwese mu kujya mukurikira amakuru kuri Trend Nova TV. Reka mbasuze mbifurize kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Hanyuma rero kuri Trend uyu munsi tufitiye amakuru agezweho n'amakuru agaruka ku nyego zitandukanye arizo ngiye kubabwira. Aho tuvugana mu nyemerenze kubabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda biri kuvuga yuko u Rwanda ndetse na PSG byongera amasezerano ya Visit Rwanda, ubwo ni ikipe ya Paris Saint-Germain. Ndaza kubwira ko kandi Perezida Kagame yishimiye intsinzi ya Arsenal imbere ya Real Madrid, ndetse nakuye ko umuhuza mushya w'u Rwanda ndetse na RDC kwa Tshisekedi nibikunde kandi nabaza kumwondera kandi ndaza kurikiza muri Uganda nkubwire ko Uganda General Muhoozi Kainerugaba yashyizeho inasi inkuru nshyashya. Yego hizo ngingo rero n'izindi ntabwiye ni mu kanya gato ya nkaza amakuru yaje ku buryo burambuye. Gusa ikintu mpora mbibutsa no kujyana kuri subscribe mukajya no ku mbuga nkoranyambaga zindi mukandikamo Trend Nova TV, ubundi muzahita muhadusanga, ubundi mukande subscribe ndetse na follow bitewe ubundi mudukurikire. Reka mpere mu Rwanda rero, reka mpere kuri inkuru ivuga ko PSG n'u Rwanda byongeye amasezerano ya Visit Rwanda. Ikipe ya Paris Saint-Germain y'u France ndetse na leta y'u Rwanda bongereye amasezerano y'ubufatanye ndetse bafitanye yo kumenyekanisha biciye muri gahunda ya Visit Rwanda. Ikipe kandi iyi Paris yatangaje ko amasezerano mashya yasinyanye n'u Rwanda azageza mu mwaka 2028. Amasezerano kandi yayo n'u Rwanda agena ko ikipe nyine igomba kwamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo cya stade ya Paris des Princes, ndetse kandi ikambara imyambaro yanditseho Visit Rwanda mu gihe iri mu myitozo. Mu masezerano kandi mashya harimo ingingo y'uko igikombe cy'isi cya Clubs kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu mpeshyi y'umwaka, ndetse uyu mwaka PSG izaba yambaye Visit Rwanda ukuboko. Umuyobozi mukuru wa RDB Jaga ya Afrika yatangaje ko ubufatanye bw'u Rwanda ndetse na PSG bwarufashije gushimangira urugendo rwarwo rwo kubaka igicumbi cy'ubukerarugendo ndetse n'ishoramari, ndetse bijyana na gahunda yo gushyigikira impano ndetse guteza imbere siporo ndetse n'ibishya bishingiye ku muco. Yakomeje avuga ati kuvugurura amasezerano akageza mu mwaka 2028 biduha amahirwe yo kubakira ndetse ku musaruro ndetse twagezeho no kurushaho gutanga umusaruro wisumbuyeho ku banyarwanda ndetse n'umuryango mugari wa PSG ku isi hose. Tumye kandi RDB cyangwa se Rwanda Development Bank kandi isobanura ko kuvugurura aya masezerano ndetse bituma u Rwanda rukomeza kugaragariza isi ko hari igicumbi mu bukerarugendo kandi ko bizarushaho kugerwaho binyuze mu kubandeze kandi ikirango cya Visit Rwanda kigaragara ku myenda ndetse y'imyitozo y'ama ekipe y'abato ndetse ya PSG muri Amerika. Umuyobozi mukuru wa Paris Saint-Germain yitwa Victoriano Melelo we yashimangiye ko iri ekipe yiteguye gukomeza gukorana na Visit Rwanda. Yunzemo agira ati ubufatanye burenze kwamamaza bushingiye ku ndangagaciro, amahirwe nyayo ndetse n'umusaruro w'igihe kirekire, ndetse kandi dufatanyije twerekanye uko umupira w'amaguru nyine ushobora gushyigikira ndetse no guhuza abantu bo hirya no hino ku isi. U Rwanda kandi rwatangiye gukorana na PSG biciye muri Visit Rwanda muri mwaka wa 2019. Kuva aya masezerano kandi yasinywa, abafana ndetse babarirwa muri za miliyoni bo ku isi yose bamenye byisumbuyeho u Rwanda binyuze mu nkuru ndetse kandi mu buryo ndetse bugaragara ndetse mu itangazamakuru ndetse n'ibindi bitandukanye. Binyuze kandi muri amasezerano kandi abana 400 babashije guhabwa imyitozo y'umupira w'amaguru binyuze mu ishuri ryashinzwe na PSG mu Rwanda, PSG Academy Rwanda. Mu yandi makuru, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yishimiye intsinzi ya Arsenal imbere ya Real Madrid. Mw'ijoro ryo kwa 16 Mata 2025 ekipe ya Arsenal yatsinze Real Madrid ibitego bibiri ku kitego kimwe mu mukino kandi wo kwishyura wabereye kuri stade ya Santiago Bernabeu, bityo kandi ikomeza muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League ndetse ku giteranyo cy'amanota cyangwa se ibitego 5 ku gitego kimwe. Ibi kandi byishimiwe cyane n'abafana b'ekipe ku isi yose harimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uzwiho kuba umufana ukomeye wa Arsenal. Perezida Kagame kandi yagaragaje ibyishimo bye abinyuje ku butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yanditse kuri X, aho yanditse avuga ati Arteta ubwo n'umutoza w'ikipe ya Arsenal ati n'ikipe ya Arsenal yose baduhesheje ishema natwe abafana ndetse n'abafatanyabikorwa mwarakoze cyane, murabikwiriye rwose, tubifurije ishya n'ihirwe. Arsenal kandi yagiye gukina uyu mukino ifite impamba y'ibitego 3-0 ndetse kandi yatsindiye Londres mu mukino ubanza. Mu mukino kandi
kandi wo kwishyura Bukayo Saka ndetse na Gabriel Martinelli batsindiye, ni mu gihe kandi Vinicius Junior watsindiye Real Madrid igitego rukumbi ndetse yabonye muri uyu mukino. Itsinzi kandi yatumye Arsenal igera mu kimwe cya kabiri cya Champions League ndetse ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka wa 2009, aho ndetse izahura na Paris Saint-Germain. Ni intambwe ikomeye muri ikipe nyine itozwa na Mikel Arteta ndetse kandi ikomeje kwerekana ubudasa ndetse n'imbaraga mu mukino w'Iburayi. Ahubwo munyemerera imitekereza mu karere k'Ibiyaga Bigari nkubwire ko ubu tuvugana right now umuhuza mukuru w'u Rwanda mushya w'u Rwanda ndetse na RDC kwa Tshisekedi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu yahuye ndetse anagirana ibiganiro byabereye mu muhezo na Perezida Togo Foro Gnassingbe kandi niwe uheruka kugenwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union umwe nk'umuhuza kandi mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nimenya kandi Perezida wa RDC yatangaje ko Tshisekedi ndetse na Perezida wa Togo waruherutse i Rwanda baganiriye kuri gahunda y'ibiganiro bya Rwanda. Ati nyuma y'uyu muhuro kandi wamaze hafi amasaha abiri, Perezida Faure Gnassingbe ntabwo yigeze avugana n'itangazamakuru. Birumvikana ko uruzinduko nyine rugufi i Rwanda ni Kinshasa ruri mu rwego rwo gusubukura inzira y'ubuhuza ndetse kumuhuza mushya ubwo wagenwe. Perezida Faure Gnassingbe kandi yagizwe umuhuza mushya w'u Rwanda na RDC ndetse hasimbuye kuri izo nshingano mugenzi we Lorenzo Wangura wahawe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Ni Lorenzo kandi weguye kuri zira nshingano mu gihe kandi ibyo guhuriza mu biganiro Kigali ndetse na Kinshasa byasaga nk'ibyatangiye kumuyobera nyuma y'uko kandi ibihugu byombi binaniwe gushyira mu bikorwa zimwe mu ngingo nyine byagiye byumvikanaho zirimo iyo gusenya umutwe wa FDLR. Byitezwe kandi nyuma ya Rwanda na Kinshasa Perezida wa Togo agomba kujya i Kigali aho agomba guhurira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma munyemere imiti nihuta gato ndekeze muri Uganda nkubwire ko umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda General Muhoozi Kainerugaba kuri uyu wa gatatu yashyizeho umukuru w'ubutasi bwa gisirikare mushyashya wahawe izo nshingano kandi nk'uko umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Major General Chris Mugemagezi yabitangaje ni Major General Richard Otto. Uyu general kandi yasimbuye kuri izo nshingano Major General James Birungi wari umaze igihe akuriye ubutasi ndetse bwa gisirikare muri Uganda. Birungi kandi yahise agirwa umuyobozi wa division y'ingabo za Uganda zishinzwe kurwanira mu misozi miremire. Inshingano kandi yasimbuyeho na Auto. Inshingano kandi Birungi yahawe kandi zisobanuye ko yahise aba umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare byo guhashya ibyihebe bya ADF mbetswe nka Operation Shujaa. Ingabo za Uganda kandi zifatanye muri za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi reka mitini utakuri inkuru nsoreze muri inkuru yo mu Rwanda ivuga ko witwa Irambona Eric yagizwe umuyobozi muri Rayon Sport. Irambona Eric yagizwe umuyobozi ndetse kandi ushinzwe imiyoborere y'umupira w'amaguru muri Rayon Sport, ikipe kandi yakiniye imyaka 7 hagati ya 2013 ndetse na 2020. Abanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo kandi ubwo ni ekipe ya Rayon Sport yatangaje ko yahaye inshingano y'umunyabigwi iwayo. Yavuze ati umunyabigwi nyawe kandi wambaye umwenda wagikundira imyaka 7 ubu yahindutse uzagereberera ibikorwa byose bw'ikipe ndetse ku kibuga ndetse no hanze yacyo. Ni umwanya kandi mushya mu ma ekipe ndetse mu Rwanda kuko menshi amenyereweho komite nyobozi andi makipe kandi akagira umuyobozi nshingwa abikorwa. Nimuje kandi Irambona yahawe izi nshingano nyuma y'imyaka 2 asezeye guconga ruhago ndetse kandi nk'wabigize umwuga. Uyu mugabo kandi arimo abakinnyi bake ndetse baminuje kuko afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyase azira mu bigendanye n'ubukungu yakuye muri UNILAC. Irambona Eric kandi n'umwe mu bakinnyi bakiniye Rayon Sport igihe kinini kuko yayigezemo muri 2013 ayivamo mu mwaka wa 2020 yerekeza muri Kiyovu Sport ndetse yatwaranye na Gikundiro ibikombe bitandukanye birimo ibya shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse n'umwe mu bari kumwe nayo igera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup mu mwaka wa 2018. Ni naha kandi dusoreje aya makuru y'ingenzi ko twabateguriye gusa hagati aho nakubwira ko tuvugana sinabura gutuza ntakubwiye ko ingabo za SADC ubwo ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kuvugwa yuko ubu tuvugana zigomba gutaha mu bihugu byazo ndetse vuba bwangu ariko zicishijwe mu Rwanda. Iyo kandi bwa mbere bitangazwa byatangajwe n'ige n'umutwe wa M23 mu itangazo wamaze gushyira hanze washyizweho umukono n'umuvugizi waryo ubwo nta wundi yitwa Lawrence Kanyuka. Ubwo biteganyijwe kandi zigomba kuva igoma nyuma yuko byari byamaze kuba tangajwe yuko Goma igomba kuzifashwa ndetse kandi
na M23 ndetse na Sadek iri gusubizwa mu bihugu byabo. Gusa kandi sinzi ikibazo cyabayemo biza gutuma ndetse kandi izi gahunda zazimanyijwe hagati ya Sadek ndetse na M23 zitagerwaho, ibintu byatumye nyine gahunda yo kuvugurura ikibuga kinini cya Goma idashyirwa mu bikorwa nkuko yari yateguwe. Hanyuma rero kambashimire cyane nshuti bakunze mugera natwe kuri Trend Nova TV. Amakuru yo aracyakomeje kuri breaking news zigenda zibageraho. Mbibutsa gukanda subscribe kuri YouTube, ubundi mukandi na follow kuri X, ubundi kugira ngo tujye tubana neza cyane. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.